Kamagalia Wushu Association East Khasi Hills District kala penlong ya kalempung ya khon wushu bandingkong Hamadan Rating Indoor Hall bala penya da Hamadan Rating Martial Arts Physical and Fitness Club. Lawan ban pli ya kani karan san da MDC kanong thamai constituency 17th haka khat nyau terik uno pra bala pen hak perda ya kani karan san ya khon haka khat pra terik uno pra da uba lambor malngyang UMLA kanong kram constituency. Na padang ki babon ki nong wan yashim benta don kendiat ngut ki bala sha jit kum ki best fighter na kalyang ki nong yakun shinrang unang tei sha prang nong kendri ubana ka club jong ka lamprang combat school of martial arts bana kalyang ki kenthei kalarisha nong plang jong ka penshai school of martial arts kila yo ya ka nam best fighter ya ka nam la do ha ka ni karansan lara da ka donita school of martial arts bat ka bawan baar kala yo ra da ka madan rating martial arts physical and fitness club bat ka bawan balai la yo ra da ka lamprang combat school of martial arts bat ka stay strong and fitness club kala yo ya ka discipline team hakani ka sngi la ya don lang ru uba doni arani president ka Meghalaya Wushu Association uba penshai mauri president ka East Khasi Hills District Meghalaya Wushu Association ba Andy G Kharkongor president ka Madan Rating Martial Arts Physical and Fitness Club Usamla Kit Bokdkhar organizing secretary ka Madan Rating Martial Arts Physical and Fitness Club Kasamla Lorenza Sothyang, Secretary ka East Khasi Hills District Wushu Association, na lor kinong mi khamat kathan ki balawan senran lang ban ay mensie mi kinong ya lekai. Ini bagane ka singi gelom bejok. Kadlo bila yang sa bila le sistem. Yaki organizers hantam yaki whole state mo iba andi buat ke tim jengi bila le sistem lengkap dikit. Buat kiwe-kiwe kita khot iba ngam menjer penting. Lele sistem urlong jadi sengi ke ba job ke ba sultanat adu kata kata ti kejing nyeram sekira masnong ban yo ikani ke stadium no kedai kuwai ba ko santam nga kermen mapin nangis khmat pinang ai la chisu mo bat ngabu ke kerpat di chief guest jengi di right hand man ngelawan om jengi balam mo lambor malngang bedi ameli la ai do sti bangi kerpat nomor ba kila UI hida da jong khman ba kejingi ai jongi kedai kini ke sekali kan ti hagatu kapor bagi jam snem kini ka Madan Rating Martial Arts and Physical Fitness Club ila isong hagani ke cekahi bat ngala yakren badi mangala ur sepangat dia gajing dan kami kini yakini kum kering mo bangi dan kami kering kinla man lek kai kama bat ila ai na titular mo verbal assurance ba insa yarab te lemba jepri ba Johnny Star Mauri na Hanover gini letter ba Physical and Fitness Club Kaplau ya kaneka tournament ngam kumjuru yang volunteer di belai train sikham but contain but kumjur is official but team medical Team manager movie. kumjur ya program jaka welfare di beladan nadu kunin adu mentari dalam ini ngai kublai tiktok yang ini ngam mungkin but ngai kublai itu kidong set sebelah yang akan set akabang ini kami dapat bertujuan mengantar tentang kita respon. Rồi hết hả?
tây mẹ đâm mình đi mà mẹ mình lấy cái lẹ ra đi xong là tầm coach tây ya Kieng dia jangan oleh aku video.